Maknanya kharijah salah. Bagaimana kharijah salah? Celaka urung-urung yang semayang, beliau urung semayang. Kalau dimaknai dengan an itu kharijah salah, ketika di luar seketika sedang azan dia mengabaikan azan. Alah, ente dah semayang tu. Walaupun nak semayang cikanya, Pak. Alah, ente tak lanjut lajunya laju ile. Tak lanjut rapat laju ile. Tak lanjut pun nanti dagang ile. Ente dah semayang, ente popoh 6 dah semayang kaji ciknya ni, Pak. Ini masuk fawailul lil musallin an salatihim sahun. Orang salat yang lalainya. Satu. Tafsiran yang kedua, ada yang mengatakan an itu dakhilah salah. Dakhilah salah bagaimana? Di dalam salat. Dia salat tetapi lalai. Gaknya ngetemayang tapi tinggal rumah hebat, hati rumah hebat. Gaknya temayang tapi hati proyek, tinggal proyek hebat. Nyo proyek sekian miliar, untung tu, nyo pakai bang proyek.